تشتي ما تكر منشور بون منشور داینین ام نشین منشور بالاف کن چکو چه مالا تا منشور ها با بر درگهوی داگیرن و دا عباده کن امن استخبارات توارات هاتنو چونو تقول آنات هاتنو چونو زیروانیا مت کرن نتهلانم پلفلفین افجا ما چت کرن ام را بوین ما خبات خون نهینی کر و ما شانک چه کر ما پیوندی به شورش کر هنگه شورش دست بکر ایک وان کوی ما پیوندی مکری آن ما بکری مصطفى مزیری بو بريكا که بريكا عبد الخالق بابيري هنگه طلبه بو یه بچیک جیبو عبد الخالق نگره که مزنش ما بچیکتره اوی پیوندی يعني او کسی پیوندی یکم او بو ما بینما و لشکری ما بینما و پیشمرگی پارتیزانی طبعا هنگه هبو دست بکرو اوانا طلب کرد که نوبت شانا خوب دینوانا یا رئیس سرکی من نوبت وان ندانه ما گفت ما جفره چه کرن و ما دانم او جفره توی وقتی دا اوانا نول گرد بو ما نوره کرن ما جی ناو ندانه اما این نهینی حوالت ما نهینی بس از ناو خوب دا بوگه طبعا همی سرکردت وی وقتی لوی از نیاسی از چون بو ما مستال چم سیدا دیسا الویره ما پیوندی لگل قطابیت ویره کرن و ما توجیهات دانه و ما خباتت کرو و ما معلومات و تشتوال گرتن ما بوشورش ورد کرن تاکو روزه که آخر روز بود از المدرسه خلاص کم دا دفتر خود تصلیح کم الچم سیدا 24/5/1977 آل وی تاری وی برواره برای خدمه جيش هات ضابطك الجال چند جنديا تقريبا دهق بون مدرسة ما دورو بريت ويجرتن و ملاي جندي فريكر نوبكت ورقة كده وتمن هذا بلا به أسجو من أظني موجود استفسار بسيارك والله أزجرتم أزبرم مقدمك برا خدمة أمبرينا سرقة كاني ماسي وأبي مديت إيك شوانا هات مقدم بو وتم تشتف اشتغل دفته هنا كتشتغل في دفته قلت تشتغل دف منينه اینا گفتم من پاسیار و از جیب قیاده کی سیار کردم از برم فوجا صوت که الویدر که شنی ام شبکه هلاین الگل زندانیا او زندانیت وان او لشکر جيش بو او بون ابيت مخالفه کرین حتی سپیده هم ننوستیم سپیده ضابطه که نجمه ایک ملازم بو گفتم ورن ام کرینت سینگه ایواه که و ام برینه کانی ماسه ام برینه لیوه ام فتره که باش هلاین الویره حتی دماهی که برخدمه هلیکوپتر کات آمر لیواجی که الویره بو چون دست اون من نظانی مثلا من چیه یعنی از بو چی گرتی ما چه مسئله من ظانی من خباته های من همی عرضه من البامرنه السرسنکه مثلا الدهوکه الناف چمسهی دا الگندا از این ناسیارم حوال و برادر و پیشمرگتین سرامدن و اسوان بینم و گلیک داوین ده جارا ما یک و دوی دیتی ما تشد گوتینه ما معلومات داینه اوانا توجیهات داینه ما بو من آشکرا و اسهات ما گرتن خلاص یعنی تشتکی هی بس اس من نظانی از چهاواتی ما گرتن ام برین ویرو جيب طيارة هليكوبتر ام برين مطار بومرنير مطار بومرنير تحقيق القلمها تكرن ضابطك نايف ضابطك قلت من ابا تقرير كسرت هاتي تقرير نشا من دو برای خدای خطرك انا من نيوسيك بشتينجي برای خدمه قلت من ابا نوفيتا ريفينجا نوفيتا اخو نويسيبو شتي ريفينج افينج نويسيبو من قلت افينجا قلت افينج شو معناه قلت يعني خوش تبي محبوب كده كاني قلت افي ببن راسي ويرد دست خونه كلام بس افدي افجوت يارو اف افدي خلكي تخوت نويدكي قالك اشكنجه دان و نخوشي دان ام بدينا سرسنكي كورتي از بيجم سرسنكي
جا ویش به اسمام المخفرة سرسنكي ضابطك هات سبيدي قلت من تو ما مستوي قلت تو ما مستوي چی قلت نشتیمانیه قلت قاعدة قلتن قلت تو ننشتیمان پروری تو خائنی و نزاد شو نزانی تشتكي سر معي از برما غرفه که و از برما آسای امنا سرسنكي بنقله از كلمة غرفه که و بجابت میگرتن حتی بویانی برو ام برین كلينة سيارة كا جيب چه بيجنين بيكم يا صور بو لا بقروش ونظرش بيكم بقى بيكم كصور بو دو مروبيت أمني الجال ما بري كرن وأمبرين تسليمي سرسنج دهوكي كرين أمنا دهوكي جي أم إينا يمبرين شرطي الويدك بريكو أس أم مبينن ما هندها والديت أن السرسنكا وجي تحط على بابون هينجي نشاطه بري بس ما تشبيواندي الجال نبون و الأبدية البامر نجي لا يحكني شام دا بيستو حفت نافيت دا إيك شوانا الجال من تنظيم نبون ريق خستن نبون بس أو بون أويت من ياسين أغلبهم هوالت ما خبات كربون ها خدي أو نوي الجال ما خدي نجرتين طبعا كمال نعمان بو عزت عبان بو هنده والدي نوبتوان من التهين اتشم نوبتوان بيج متى بيبقى يلدف من ده مفتات خوشي نسخه كيشوان هوالد من تقريبا بيستحبون كتشا كوكي بو نسرين بو نظانوبي 20 نسرين دو بو نشوان صالح بابجي كادر اكيب شندوخ صالح شندوخي بو قالك دي بو ايك بو هندكت كوچر بون ايك نبي احمد بو ويديجيك محمد علي بو او كوچر بون خضر بو او خضر مع الاسف او فاشي هذا بوتا بحسي ويجي كم فرحان بو كوري فرحان او غايبو عبد الكريم بو عبد الكريم فرحان او فقير او جيب هندا تشبه جرتن واعدام كده البنت اشكنجا دوامر خضر جهر واصل ام الويري برين ام برينا ميسل بشري ميسل شبكه موينا الميسل باخذينا همي اون اويد ترهت وان دريش كس قال كاسينو ويتنو ام موين سبيدي جي هم خورنك جينا دوما ام كلينا السياره كم شبك دو ام برينا وجهكم انو دبرين طبعا بشتي تعذيبه اشكنجانا ام اشكنجان دوين الاويديه الامنا دهوكي ام برينا جوركي ونا اب ونا زاد ونا شب روجكي كامل ام هيلوينا وصا و ام غازي كرين وام تعذيب الدار خيري تشلميران مدير امن بو ومعاونك الجلوي بو جا قلتي افادت ما ورقتن قلتي ما امي تشوين ما مقرت بيشمرجية ستاندين وما نوبت ويت نوف دايناي مش قلتي ابا اون اويت دجمنت حكمتي وقت كان دا شورش يعني دا حكمتي الهاء بكان اوانا في اخفتني دا تشتكي ما ظنديت شو يعني من معلومات وانا خلت كرن قلتي ابا دجمن كارت حكمتي وقت كان دا فوضى بخنتنا في حكمتي دا وفيديو ينا في اخفتني مدير امني غازي كرمن نبي خيري تشلميرا تورا تو مروبك تيجهشتي الجال وانا بريبهرة عندي هوري كاريو تاكين تو انسانك تيجهشتي تو بشيت قال واناتش ورا استمر وياهم قلت هم بي اخفتني قلت استمر وياهم اسمهم استمر وياهم يلدف هوالت ما همش كنت بيش استمر وياهم يعني اس خاينم انا لازم اسيتبات كم اس خاينم استمر وياهم اجي اسيتبات كم دف هوالت خو من شو علاقه بوان اخفتنا نينا ما قلت والله لو تنصب لي مشنقه بدهوك ما قلت انا ما اغدر باي انسان قلت اغدر بانسان كينو من افا خفتنا قلت ومن خونا ديت مديت اكياس بول دوم عزتك الويدر كي ابو ابجي هوالي ما بو نعزت بنوفي بو از بيجم شقك مصدرك المعاونه مصدرك الويري بو مصدرك الويري ويدار الصور كر حاجي عبدي اوجي قال ما بو باشا بيرو مخوتويجي حاجي عبدي سيميلي اوجي درسو كتوي سطرك شو ويجي
در سوکتوی فرام یه دی پینک لیدا و یه دی چلاقک لیدا و قبل همین کشاینا تعذیبه جا بیت ما بلند کردن و اویدی خستنه و فلقه داین و ام تعذیب داین هر ایکی بجا رنگی کی تعذیب داین حتی جارا کدیم بری نبا دام بنا مرکزی دام هم دستت ما همش کپیک و گیردن و دام بنا مرکزی و ما همید کلینات مرکزی و الویدر که محمود خلبیشی او ایکشوان جی او خاطیا شهید کردن اعدام شهید محمود خلبیشی او كرة جنجك جالك كشخبو يجوان جلكت كردي البرون هات يعني حقا من اسبي داه ومن ياسي هما باش بشتين هما نيف شاف هات النووي خواندن وبرن برزبو شو ما ظن يا شو برنك هكيك وهالويري اعدام كرن مثل اعدام كرن أبا ذكريات من الدهوك بشتين جنبرينا أربيلي يعني أمبرينا كركيكي المثل أمبرينا كركيكي أمبرينا تسفيراتا همي عراق الويرمون يعني هر جنوبي وشمالي وهمي كسيت بيشكش كرين بو محكمة خاص قلت محكمة خاص دادگاه طيبات يا تاوانباريا الكركيكي الويري أم تصویرات هم شبکه هیلوین شبکه روزا گلک نخوش بود من از آینده چل مکن پشتینگه چاوت مگرتن ام کلینه سیاره که دام بریم من از آنیم کی ببریم ام چاوت مبکرن ام برخده اینه میچوینه فکنه که عسکری دولو برید ما عسکرن آواهی که کبن تیه که تیداد هنده غرفه الویره یدیجی غرفه مشبکن او غرفه مشبکه المقابلی ما یدیجی همو درگهن تینه گرتن پنجره توی طابوقه تخستینه اما طارستان تو چنابی دی برای خدای تو چویت غرفه که و ام هاوتین غرفه که و قام چی او اویلیال مدا جلکت خوب گوته حوالت ما گوته جلکت خوب بخن هندی گرم بو ما جلکت خوب اخستن ام ریز بوین بس تازی بوین بس در بیا و وکی دیجیک تو نشی پرینی خاره پیت خود دریش که به خود دریش که دفعی کویتن بجا هندك الويري بويا سليمونيات أربيلات أبيديو يعني هيك شيء عردكي نو كسي بس من هفالت خديتن هندك ديجيش بلي فون أبيت من بوتاغوتين من مجيد ديت عبد المجيد عبد الحميد من ملا نزير ديت من هفالت ما جالك ديتن بجا أو عمر باجلوري و هفالت ما يبيت الجلمة الزنداني دا هندا برابون او جيل قالك جرت بونسيت شهر براي سليمونية تاكي نوسيا خدي الويرة من نيوسين شكوا من نشون قالك باوين يتدهوك من ياسين اما افي الويرة احتمالا يعني قالك هوالات قلت نزار جيان دو برا خداينه نه نشون بسيارة يمكن اوان بخونا بيتخون هدو قلتن چونكو هنگه ام دي تقديم پیشکشی اعدامي كان هر معلوماتك يا سرية شنو بتباوي بس هبالت ما قبل جلمة الدهوك ما يكونون ياسي اشتي اوت مبوتاغوتين وقالك هبالت ديجي مديتن اللي ويدر كي والله اسعي جزبو كيف هم جهات مديتن واسعي جزبو حازم سيجي حتى مالا نزير بيرامت هيتن فقيري او بري ما بون خال بونا ويرب سحباتاوي بو من كرن قوتي اوی نویجه کر خطبه خون اینا گرتن و دستی توی هلویستن گوتی توی خطاب دینی تخینی او جی سیاستا دستی توی هلویستن میجا حازم سیجی او مسیحی مالا نزیر دانا سر ملیخو دا دستی توی نایشن دستی توی همی خین تیداد هاتن
روزه 3 جارا هم در تخسین سپیده نیورو ایواری بود دست نویجه و خارنه دا چکن دا درگه ها وکن و جا الویره وخم بو و چله ها وینه و ام بیست تکر بوینه دو غرفه که و او جور مجال جنینه تو خواه تنفسه بکی هندکا سر خودانو بونه بر او درازین که درگهی بس هوات کشم وقتی که بلوک یک شویره هاد بخاره اسرابم دا دست خولی دم حنف یک لویره بو محاوله کر دست خولی بدم چک حوالی بهتن والله گوتی او کی بوم گوتی از بوم از گازی کرم لویره جی از تعذیب دام از هاتم پاشی بینچ فلسه که هنگی دسته مدا بو نزا چه بو است ویگی چال بن مخسلک هاد وجور استی خبتیم کنکا هندی نو که تیر بو باور بکه دا سر خوب ببینی هوا که تازیت هات ها بوی کنه دا بهنه که از بهنه که صالح شندوخی جا داره که حواله که میدی به حس یا بداد دفنه خوب ببینی ها او هوای تاتا دفنه ویجاش بلی وی چنده درج چون خاره دو درج چون سردا وکادی او سردا ویجا هما هر ما بینه که ایک فطسی تخندقی گرم بو بخارا جسمت وان یه خلکی زندانیا و اکسیژن نینه هوا نینه چه دیتاتن دک بیرامتهتن ایک خضر محمدانی خلکی بدل یا باز بیشم او هما فطسی گرتن و برنج دربه بجا هکود برنج دربه اوید سلیمانی راسی و الگل اوید دهوکه و گل اوید داره چو شهید بو دی چه بو بیجن ای رقیب ما گازید کرد ای رقیب هر قومی کردی اوانا کربتونش ای رقیب ود بو دارابن دا جارا کادی هندکاش مکیشن و دا تعذیب دن باش بو ما برینش در بس هوا و اکسیژن تا تجو وی وقتی هر ایکی تضحیه چند قامچیات دا بچکا اکسیژنی بو ما به دانه خندقین الویره ابد مرین سه مرن ایک خضر ایک یوسف بو ایک جانگیر بو و خلکت بروار یا بو ایک شوان یوسف و جانگیر راسته اوه همه خندقین دا سنده کند دوی دا زکی وان تریبی تو دا سنده زکی وی دن و حتی باش مربا دا بن حابل علکی من آنزانی کی بتاویدن ابا حال ما زندان ابو الكركي که حوصا هم تعذيب الداين چند مان حتى محكم كرينو بجا تقريبا دو اسبوع تو ما سروي حالي التعذيب ده حتى 3 اسبوع 2 اسبوع حتى 3 اسبوع برين بشتينجي دي ما بيشكيشي بريكو ما بنا اويديه ام برين دا برينت ما چه ببنو اويدي ببنو بچك استراحت بكينو هندك دي هات نشينو ما بجالويري عبد الكريم فرحان بيرامتهتن بينك البنزكي ويدا فقيري او كشت هر الجهدا رابوني تعذيب البنت تعذيبه وكشت خضر خندقي اف چاردي خندقي ناف مدا باشي امبرين دي ما بنا محكمه ويس بيدي حتى ايواريام هيلون بنت توتيا كو جرم مجي محليا لش ما بجارك بخ يعني خ وخين ويتصور بك جلد ما اف بيستما رابو بو همي رزي بو برينت ما كرم جدرت كتن يعني ولا هو ام همي برين بشتي چند ساعتا خديني عباد البندرة ونضاكيا يطرينشتينا وهندك يدينا عواد البندرة بيجم او بو يعني حسب هفالت ما تأكيد وان عواد البندر بو بس سيچارة بيجي خاطينا يعني نبس او بونا هندك ديجي بونا ابيت سروكة محكمة ما نوفيت وان هنا طارق زيدان عباد بندر عدنان خير الله ابا بونا سروكة محكمة تايبت يعني ابانا ابا بون ابا سروك بون عدنان خير الله بو او بون شو او نه دفاع خفتن تفولوژی طبعا تأكيد كرين چكو هنگه هم مجيل بوين بس بشتي بسيار كرين ما بسيار كرين طارق زياد وعدنان خير الله وعباد بندر
وأبيت هاتينا إعدام كرن سر دست دوانا ملازم قادر پیدای هندک برنامه میسل و هندک الویره همات کشتن و محمود خلبیشی و شعبان دیریشکی و طارق جمیل کزو و زكي سلمان أبا الهمال أبو غريب فقير بنت عذيبة دا كشتن بحري صاروخاني قوي وعبد الكريم فرحان وخضر محمداني قالك ديجيك جانجير ويوسف أبيت بتاجي قوتين أبيت خلك سليمانية بجام برين طبعا بشتين أم حكم كريم أم تقديم كريم برخدا إنه چند مروبة كترين اشتينا قاعة كيبا میزان کالویدی که کو داد پروریه ولا هنده ناف خواندن اما هنده حکن یدیجی هنده یتما خوشبختانه ام 5 سال و خیلی که حکم بود یعنی حکمه ما چنه و بوچی چون کوان چشمه نزانی افادت مجی نویسی حلقه انفرادیه یعنی اما همه کچا معلومات بخوتنا وصابون اوانا باور پیکری بون معلومات توانا من حلقه من چند حلقه نبو او نوبت زندانیت حوالت منت ریگ خراوه من ندابونیت خلی شانا اساسی من ندابون اوان لو اسبابم حلقه تنه يعني قلب لشکری آن قلب پیشمرگی حلقه کم انفرادی بون هكا من نوف هبون ومن تنظيم كربا ومن نوفتوان اخذ بانت قلوانا دا اوجي هنا اعدام كرن دا او اعتراف السر مكان او هما بي او دي دا هم اعدام كرن قيادية بعسياجي عندك دويري دابون بس هزراما يعني توي وقتي دا قالك بزحمتها تو بشي بيوانديا بكي چونكو بيواندي كرن رقابية تو نشي بلبلبي هكا تو بشي إلا حتی مروفت ما هکوت هات سرامت دان برن بسیار جد کرن آیا اوه ریگ خراون اوه معلوماتت اینن اوه تشتکیت کن که چه یعنی امل بن جواب دیریه که چرفه بوین ام نشویم تلفلوین بس پا هستا انسانی هبو یا مروفانی هبو هکوام چوی نویدر که برای خداینه استقبال آمه کر اوید عربیت جنوبی اوید شعب ترحاب و برفرهی و بدلک برفرها و بأخفتنی جوان ما قلت الحمد لله يعني باشا نف هاتين النف عربا داري بس عربيت باشت هين يعني سردريك وباشت قال ما كربو ما موسيت إينان رهت ما دريج ببون سرت ما برشت ما قصان بون هشتي شمويا عملي كربون يعني الفيري بنياك ياخذوها فيري بنياك ياخذوها ماني هاتشيت برا محكمة سريوان بني كر وجا سرت ما تشكرن حمام بو ما سرشويت وانا جلك دانا ما و تشبو ما اینان یعنی جا في ديريك باش كر مظاني او همي شيوعينا وشيعنا وتيارات ديت دجي حكمتنا اول جا بخود دامه بس سر هندي راوجي ترسان يعني سر داري اللي الكردا بكن بحذر بحذر ام تشتي ام برينا ويدر كام قالك من ام دهك كرينا دور فاك كيف بيستك كرينا دور فاك كيف مرافقك تانية لازم الدفع ولا خوب شيء مرافقة مش تشكي قالك إنه يديبو أم هيلو إن التصويرات تويدر كشوير شني أم برينا غرفة هر إيك هو بتاع العرض هر إيكش ما هو بتاع العرض يعني شوينا الدفن ده ولا أم ماين الجلوان شتي جميل خضر ومحمود ممدوح شيخ ممدوح يا زاخويب وكمال نعمان وهوالت ما أبا أم الجليك بوي إيك فلانو بقرياق بو إيك إسحاق بو أبا أم العرض كيف كم بوين الجليك أما أفهوالت صوران بيت مديتين راستي جميل رينج بار كرك جلك خلوق بو من سيشور جارو ديتي من ديتي تات سرا حوالك دا از بيجم الدفمه زندانی بو ناوی جعفر یاسین بو هكذا خلط نبم خلق سلیمانیه بو مرو وکبیر بو او پارتی بو طبعا او دي جماعت رنجدران بو كمال رنجدران بو عبد الصمد مدي كرك شطرنج قلمت كر ما وقتك خوش قلب بر اوج خريجه كليه بو عبد الصمد عبد القادر نكي شوي خارج فرهاد اوج باسو بو از نشم بيج مثلا أبيت هني من الديتين الشيخ عمر سيد علي مسؤول قوران أو جلويري بو فريدون
فريدون عبد القادر الويري بو كسرات ایکه اربیل نوی سردار بود داود باستانیه و احبی توی در که اون بس من دیدن یعنی راستی من خود چه کلی جلوانا نبو و ام نشین هر قافک قاف بو دو اویدی بون رقم دانه بون سر حرف دانه بون سر قاف جدا بون و یدی جدا بون و ام جیب هر ما بینک ام گیرتین درجه سجنية بو مبنات كرن حتى وقت كي ده هم مش كبيك ببكن وباشي ده بيت التعداد ده مبن ما ظروف هدنا خوش ديتن راسي هبركي ما بين صدام حسيني وما بين عبد احمد رحمتي احمد حسن بكري تشيبو احمد حسن بكر وقتي خطاب اخو خان دي ديار بو يلوازه ويديا میجان زاکا جهر داویه تشتک داویه در کتت خطاب خودم ما خوب برخد دای كخي وعبيديت كيرو يعني تنازل كربو صدام حسيني وصدام حسين هات دو باشيه بكتن كو اف كرياري هنوي نكرينا اينا رابو اول باشي كري عفو ليبورونا ليبوردن بشتي در اخس ليبورينا بشتي وام همي در اخسين عرب وكرد وشيعة همي در اخستن كيف ما هات راسي ومعيجز جيبو كيف ما هو تم دركتين سجن نتشتكي خوشة شاردي وغرو أو بس هم عجز جيبون شكو هم دركتين بدوز كودوزا ما بهتا شارة سركرن ها أم والله از حكم بمون 5 سال و 3 هيوا أم 2 سال و 3 هيوا كواس مومت زنداني دا بس با 2 قرن بون نه 2 سال بون يعني جلك از بوتا بيرخوت نكب بچيك بيجم روجا كي كبرى كشيوعية خلك الشيعة وخلك الجنوبي بو قلق ضغط لي كرن وبرنا تعذيبه وأويديت كرن يعني دويان هوالت خو أشكرا كتن حتى زنداني با روجا كي هنده هوالت كرة القلوي بو ندو جورا كده أو الصلال بون أزل جدر بوم هما تختك الويري بو أزل الويري بو برا خدمه حواريك هات هو برا خدمه أو كبرى عرب دركت و آگیری پیوه نمیجا گازو بخدا کری و اویدی اوید کرد هندی تاتنین من بطنی خور را کرد و از چومه مد بطنی وار کرد والله حتی گهان دیا مستشفای امری خدا کرد بدا خواه اوه ایک حادثه های دی برای خدا این روژه که هم همی کم کرین و ناوی هندگی گنجت کرد خواندن والويري البيش جاوت مهم يا راسي مبقو نديت شكو از البشتي بوم بس أبي السنجي ديتن هوانا دقوتن هندك خادبون جلوي زيتوان وحقيق يجي أبي ديك الدسي دابو وليت دون وحطوه كشتين البن تعذيبه البيش جاوت وان شكوان ريك خستنا نهيني السجني بقى الزنداني دا كربو أبا بو تهمان جرتن مسابسكات بي جرتن بريد بي جرتن اینا البیش جاویتوانو تعذیب دامیره چه تعذیب کشتن یعنی دارا و برا و اویدیا و حتی کشتن پیش جاویتوان اوی روژه همیه مزاد نخار اوه ایک یا دوجی تشتکی دیجی پیدا و گلک یعنی ام بیت عجز بوی بیر هاتنیت من گلکن بس ام کرتو هد برین کاک محمد علی و حیدر غرفه که بون برای خدمه ندخلتون سرامنده اچوم سرامنده راسیون گلک اسبو لواز ببوم چون کت تعذيب اس اخست بو دو جارا از فلقه دائم و جبلي هندجي روشا منا نفسيات نخوش بو اتشو مدفانا وان سرداري و اويديا كاباش الجلمت كر قلت من تشاوت تيها بيري بو چي قلت والله قلت هر رينا خاري و ندر كبه بو بيجا سبب چه قلت والله راسي تبيتن قلتي هرو روجت دوشنبی و چهارشنبی و یکشنبی دو روزات اسبوعی دا قلت این نویدر که الغرفه برخمه و اعدامت کن قلت دنگی فلقوان تیتا قهت ما ام قوامنا هيتن راسي تبيتن يعني اسخو تكفن دا هشتاج ابتدائيه من حش خواندن يتكر از ما ديكو دالجا خيش كامن اوي ما مكتبه هبونيت مدرسه ما كتاب جيت ورجرتن اشتي قطقوطة جميلة والرجل الشجاع وشجرة الشعر افتشتت خصوصا ما تخوضن البتشيكوتيه عم جاشنا صفحة شاشة ما كتبت مازن خوندن يت متوسطي
مروائع الأدب العالمي تقولنا يعني تشتكي غريبة إنه كمتوسط كس من مثلا بونمونا بؤساء فيكتور هيجو مثلا من كتابة ارنست منغواي مكسيم جوركي أبيت هني كتابة أدبيات عالمي ما تخوندن يعني جالك نمونه شوانا يعني تشيروكة وناجي حتى إنه كجي تأثير القلمي مكيري وجبلي هندي جي دايكت ما بوما ماموزين قلتن أو خوش هوا أديبون بدنجي خويا خوش بوما ماموزين بشعرك وبسترانكيد قلت أويجي تأثير المذكر يعني أم هكذا أم تشينا أويد يجي دا بيرامنا مويا